O moj bog, ta video ste želeli dolg. In to ni video, ki bi mi vzel malo časa, to je bil video, ki mi je vzel veliko časa. Ker preden tle vse informacije skupaj namečeš, pa preden približno sestavlja zgodbo, pa kaj se je zgodilo, pa kaj se ni zgodilo, pa kaj je teorija zarote, pa kaj je dejansko res, malo se mi že blede. In sem vesela, da dam ta video ven in da bo za mano in da ga vi dobite od mene v slovenščini vse informacije na kupu. Dajmo ta video posvetiti XXX Tentacionu. Tudi to sem se naučila, kako se izgovori. Tako je on to razložuje takole. And you know what? I'm not even gonna lie. I need you to pronounce your name, please. Yo, alright. XXX Tentacion. Okay. So what do you want me to call you? Just call me X. On je rekel, da v latinščini to pomeni XXX kot neznanka. Tentacion v latinščini temptation, torej skušnjava, neznana skušnjava. Klicala ga bom pa v videu X, zaradi tega, ker je ta ime čisto predolg. Njegovo resnično ime je bilo Jason Onfroy. Nisem vedela, kdo on je, nisem vedela, da je obstajal, nisem ga poslušala. Zato sem mogla vse popolnoma od štarta zbrskati o njemu in tisti, ki ne veste nič. Bil je reper in bil je zelo kontroverzen reper in umrl je pri svojih 20 letih. Popravek, bil je umorjen pri svojih 20 letih in uradna razlaga je, ki tudi načeloma najbrž drži, tudi če mene vprašate, je to, da je bil ustreljen med, ne poskusom ropa, med dejanskim ropom. 18. junija 2018, torej praktično, zdaj odvisno, kdaj bo ta video objavljen, ampak načeloma je zdajle 2 leti, recimo, da je posvečeno. In tudi, ker zdajle je ta tematika Black Lives Matter in tako sem, mislim, da v prejšnjem ali pa v naslednjem videu povem, je ta stvar pomembna zaradi tega, ker je črno od nekdaj zapostavljeno in tudi, ker se tiče marsikjerih dobrih, kontroverznih reperjev, ki so kdaj preminili. Tukaj gledam še na drugega Tupaka, pa njega, pa Juice WRLD, kaj vse so bili, ki jih nisem toliko raziskvala, temnopolti. Torej, kdo je Triple X? On je oseba, ki ni zrastel v dobrem okolju in posledično zaradi tega se je celo življenje boril z depresijo in boril se je z mislijo in mislimi in poskusi samomora. In o tem je on govoril. Bil je izjemen motivator. Če najprej povem dobre stvari, bil je izjemen motivator in ko gledaš njegove live, on se je res povezal s svojo publiko. I know how it feels to be alone. I know how it feels to be around people and feel alone. Like, I'll be around a million people and I'll like still feel alone. Like, vsakič, gledala sem njegove zgodne live, ki je imel toliko gledalcev, kakor jaz zdajle 200-300, ki imam live in je bil čisto navdušen, jih je domov vabil, ne vem, na piknik, pohengat. On se je želel povezati, on se je povezoval, res imel je tisto globoko glasbo. Zanj ga velja tisto, da je bil za svoja leta res pameten in razvit. What is real will prosper. What you feel in the night, what you feel in the morning, what you feel midday, that you don't think, other people have the same thoughts. You feel alone in this thought, but other people have the same thoughts. And it breeds, and when you display this thought, it breeds a certain amount of comfort within people. Right. And people start to feel like, all right, this person understands me, this person is fucking cool. Ne samo, da je bil motivator, pa da se je zbližoval, on je tudi recimo, tukaj upam, da najla posnetek v ozadju, ki je otrokom, ki si niso mogli privoščiti boljšega statusa življenja, jim je prinesel ogromno enih tehnoloških zadev, pa kaj so jim PlayStationa, kaj vse je prinesel. In on je vsakič, ali so bili to nastopi, ali pa je prišel koga obiskati, ali pa se je boril za nekaj, je bil tako res prisoten. On je en tistih ljudi, ki je prisoten, ki se čuti, da mu je mar in je vedno njegovo sporočilo je bilo ono, sledi sanjam varianta in vedno ti skaj želiš, bor se za to, uspel ti bo, imej to v glavi, verjem vas in uspel ti bo. You should have just put that on top, so. Nah, what about all this stuff? Snip. Oh, it's down there? Yeah. Oh, okay, so I just jumped on that. Okay. Predvsem mladim je to ves čas dajal in njegove tudi zadnje besede na nek način v njegovem zadnjem liveu, to je neuradno, ampak tam tudi pove, da je njegova življenjska želja, da če se mu slučajno kaj zgodi, kakor da bi slutil, če slučajno umre, če slučajno bo del nekega sacrifice, je rekel,
da je njegova življenjska želja in misija, da bo osrečil vsaj 5 milijonov ljudi. We need people to ideally take care of the world. We need good mothers. We need good fathers. We need people with sources of knowledge. Let's make it not cool to be stupid. Let's make it cool to be a good person. I'm tired of it being cool to be a fucking murderer or a shooter or just this irrelevant being. Like, that shit is stupid. Like, the sooner we understand that we need each other, which is the truth, bro, because I wouldn't be who the fuck I was now if I didn't have anyone. All right, let's say worst thing comes to worst, I fucking die a tragic death or some shit, and I'm not able to see out my dreams. I at least want to know that the kids perceived my message and were able to make something of themselves and able to take my message and use it and turn it into something positive, and to at least have a good life. I at least, if I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy. Glede na to, koliko so se njegovi albumi in njegova glasba, koliko se je to prodajalo po njegovi smrti, pa koliko ima ljubitelj, mislim, koliko ima fanov, pa mladih fanov, predvsem je definitivno to dosegel. Tako da to so te dobre stvari. So pa tudi slabe stvari, kar se njega tičejo. Je res zmot, ker se nekdo na polno hoče izogniti slabim stvarem, ker zdaj so že res preveč očitne, kar se njega tiče. Marsikdo vem, da ga obožuje, pa mogoče sploh nima pojma, kaj je. Jaz bom samo povedala tisto, kar se ve. Pa se pa sami odločujte, ali ga obožujete, ali ga ne marate, ali samo marate njegovo glasbo, ali vam je vse. Odraščal je z mamo, to je to, kar vem. Kje je oče, nekako nisem zasledila. Mama torej samohranilka, ki je imela pa težek življenje. Rekel je, kot sam je povedal, ni bila lih prostitutka, ne vem, kaj to pomeni, ampak velikokrat je bila v težavah, pač borila se nekako za njiju, ime vem, da je bilo Kleopatra, in velikokrat se je on mogel boriti nekako tudi za njo, se pravi, če je videl koga, da v ranu mamo, tudi bil geto lifestyle in je mogel zgodaj se naučil pretepati. In on se je veliko pretepal v življenju in za njemu je veliko zločinov. Res veliko zločinov. Mislim, da na spisku, da se nam zlagala, ne vem, je 16 ali koliko, samo različnih vrst zločinov in on je tudi bil v zaporu, mislim, da 2016 leta. In lih zato, ker je imel on toliko veliko zločinov za sabo, je v bistvu bil dobro sprejet v zaporu, ker je bil gangsta, ker ni bil nek cucek tam, ker je toliko trpari dejansko naredil in tokrat se je stepil in tokrat je, ne vem. In kar se tiče teh zločinov, za katere je bil dejansko obsojen, je tudi potem javno v njih govoril na radiju itd. Zakaj je toliko težko najti informacije v X-u? Zaradi tega, ker je bil to kontroverzen, pa še pol tega nisem povedala, ker je... Nič še nisem povedala. Zaradi tega, ker v njemu ni dokumentarca, ker je preveč sumljivih stvari, kaj je vse potencialno on počel v življenju, in zaradi tega ni uradnih dokumentarcev, zato ne moramo v kino gledati filma o njemu, ker je predsporna oseba. Zdaj pa, da še povem tisti hujš del, ki ga je potencialno zagrešil. On je imel neko dekle v življenju, nisem čisto ziher, bila zaročenka, je bila punca, mislim, da punca šele, in tudi na točki, ki je on bil umorjen, je ona bila noseča in ta njena nosečnost je postala uradna par dni po njegovi smrti, kar je itak tragično. Je ona tudi tista oseba, in tudi ko je bila noseča na začetku, prva 2 meseca, mislim, da je bila deležna zlorabe z njegove strani. Naj bi bile to in grožnje in fizično, pardon. In ker je fizično, ne bom razlagala točno, kaj je bilo, ker če je to laž, je preveč grozna. Vse, kar obstaja tle pri teh obtožbah, je ta slika nje, upam, da sem jo našla. Ona je na eni točki opustila te obtožbe. Something that y'all don't even know. She came to my visitation and let me know and I forgave her, you feel me? I had to scare it out of her. I had to sit there and scare it out of her. That's what I'm telling y'all, bro, like, let me do my thing, you feel me? I know how to get the truth out of her. So, I'm in my Vizzo, all the old heads, you know, the coons have been through this 1,000 times. Yo, bitch, you gonna fuck somebody, fam, you gotta get over it. You either forgive her and move on, once you get the truth, you feel me? But if you can't get the truth, that's what you do. Forget that shit. Yeah. It's gonna happen. They telling me, I'm like, nah,
Not her, but she loved me. She cared about me. She know better. I'm gonna kill her. Da-da-da-da. You feel me? It's like, what you gonna kill her for? You probably the type of, he was like, you probably the type of nigga to kill the bitch and then kill yourself, ain't it? I was like, yeah. He was like, that's weak. You weak, you do that. You weak. A real man gonna forgive her and then move on. Once you get the truth, right? So I don't like to be called weak. I don't like to be called a pussy. So you know what I did? I got out expecting these things, because you know what level of our frequency my mind is on. I got out because I knew what was going to happen. Beyond that, about the fact that she sucked her ex dick to get to Texas, but she didn't want to quote unquote stay with him because she wanted to be with me. She got with me after this situation. Ha ha ha. Yeah. So she did that to me, right? You know what I did? I forgave her. Pat on the back. Don't lie to me. You feel me? Če ste vidko, kakor jaz mogoče majhen, še težko razberete, kaj točno on govori, ampak bistvo več čez ponavlja, torej, da on v resnici te ženske, te njegove momentalne partnerice ni nikdar se dotaknil, da ji je odpustil, čeprav ga je varala. To jaz razumem. Prior to his death, X was facing multiple felony charges, including battery and aggravated assault of a pregnant victim, battery by strangulation, and false imprisonment. And he'd rapped about this before in 2017. I ain't gon' fuck the nigga bitch, cause I know she a eater, huh? Last time I wiped the bitch, she told the world I beat her. On the recording, he also admits to stabbing multiple people. In January 2016, 3 people were wounded in a stabbing in Deerfield Beach, Florida, and police had not yet identified the culprit. Pitchfork reports that in a Broward County Sheriff's report, a witness described as a black male with tattoos on his face swinging a knife. I'm on New Times for stabbing. How many people they put in the news? They said 3. It was 8 in Deerfield. Ko pa pride do te teme, kaj naj bi zabodel ljudi, tle pa še vedno nimamo nobenih hudih zadržkov, da on tega ni storil, tako da. Takrat, ko je nekje zabodel 8 ljudi. In ba je to, kar je bilo na televiziji, so govorili samo o 3 in on temu videu, ki ste ga poslušali, reče, ampak bilo jih je 8. To je nekaj, mislim, kar še vedno ni potrjeno, ampak je pa nekaj, ker če je on to sam rekel, in da je dejansko se to zgodilo enkrat, pa da je bila še ena dodatna oseba, ki jo je naknadno enkrat nekje zabodel. To so pač stvari, ki jaz ne morem tega videa posneti brez, da jih povem, Glasba bom imel dobro in neka sporočila so krasna in močna. Naprimer proti streljanjem v šolah pa te zadeve, ker proti res kakšnim hudim problematikam. On je trdil, da je zdaj rasizem tudi ni več na nivoju fizičnega, tako kot je bil včasih, niso sužni, fizični, ampak so mentalni. Evo zdaj na njegovo smrt, da bom lahko iz tega izpeljala naprej določene teorije zarote, da nam preskakovala stvari. Torej, 18. junij 2018 je to zgodilo. On je bil v trgovini z motornimi vozili, z motorji, če se ne motim, ker ne vem, ali ga je kupoval, ali kaj točno je to bilo. Ko se je vračal, je bil zabarikadiran z drugim črnim vozilom, torej njegovega BMW-ja so i8, so zabarikadirali. In sta ven skočila 2 moška, ki naj bi bila temnopolta v hudih in naj bi bil to rop. In naj bi pač oropala Louis Vuitton torbo skupaj z 50 000. On bi bil streljen večkrat v vrat domnevno. In takrat, če ne bi na mestu zločina umrl, odpeljali so ga v bolnišnico in nekaj časa kasneje, mislim, da točno 5:30 PM ali 6:30 PM je umrl. In je bil pač proglašen za mrtvega, tako da zdaj nadaljne špekulacije in teorije zarote, da je on še vedno živ, so meni osebno bullshit. Mislim, vedno je pa to pametno še mečkan dvomiti pa sklepati. Kaj pa veš, kaj pa mi vemo. Njegova sestra trdi, da je bilo to skoraj definitivno inside job, torej, da je nekdo, ki je nekaj vedel, povedal dalje in ga je v bistvu spravil v ta drek. Ker če mene vprašaš, čeprav šteka situacijo, on kupoval nekaj in nekdo je mogel vedeti, da je točno bo on na tistem odseku ceste, da ga točno tam lahko zabarikadirajo in da bo imel nek denar pri sebi, da je sploh vredno to speljati. Se pravi, organiziran rop deluje. Še en fun fact, da ga izpostavim, je to, da njegov zadnji video, ki je ven prišel potem po njegovi smrti, tako prav music video in glasba, je dejansko on, ki sam sebe obišče na pogrebu. Zanimivo teorijo zarote, ki jaz sicer bolj ne upam, da ni resnična, ampak je povezana z Drakeom, torej spet z pevcem, si rapper predvsem ali kaj je on. Jaz res ne poznam tega sveta. V glavnem, on pa poje tole.
Zapoje Triple X, the only time I will shoot, pa edinkrat, ko bom streljal pod vratom. In valjda so tle razvile teorije zarote, da je bil on nekako povezan z umorom, pa ne samo zaradi tega, ker je to odpel, ampak zaradi tega, ker sta imela ona dva neka dramo, nek beef, v katero se nisem spuščala. Mislim, da izpade, kakor da je Drake njemu ukradel flow enega komada, če se ne motim, ker če ga da skupaj sta skoraj identična. It's like, I got a piece of the internet, you feel me? So they were saying that Drake was biting your style. That's what the fans were saying. Yeah. Flow, hell yeah, bro. You could take his verse, like they did a mashup. They put his verse on my song, and the cadence is literally just at the same tempo. It's not offbeat at all. And then if you listen to my song and then you listen to the bro song, like you could, bro, we all not dumb. Naslednja ful močna teorija zarote, nad katero so bili eni res res jezni, ker je ono, ga lahko freaking pustite počivati v miru, on je mrtev. In spet drugi so želeli verjeti, da je to res. In sicer njegov single z naslovom No Pulse, torej brez utripa, recimo, da bi to smiseln prevod, torej brez srčnega utripa, naj bi bil, torej ta del, ko on umre, ko ga ustrelijo, ko ga vropajo, naj bi bil samo stunt oziroma del videoposnetka oziroma music videa za ta single. Še vedno jasno nekako velja, da to ni res, ker njega ni med nami, pač, da vse to so false informacije, pač preprosto njega ni, rest in peace. In to je bila ena tako močna teorija zarote, ki kar konstantno odkrožila in ni nehala krožiti. Še vedno dejansko vsi členki, ki so se vrtijo okrog tega, da je on še vedno živ in da je bilo vse skupaj samo del nekega videospota. Ali kaj mislim. Meni to ni jasno in zakaj bi pa izginil model, mislim. Še en zanimiv fakt je, da je njegov odvetnik zelo malo časa pred njegovo smrtjo ga je opozarjal oziroma ga je spodbujal, naj si okrepi svojo osebno varnost, torej na nek način security, garde security, tako in drugače. Je pa tako, da je zelo malo po njegovi smrti, se pravi njegova X-ova mama, Kleopatra, je objavila na Instagram, če se ne motim, sliko X-raya oziroma pač slike bodočega nerojenega otročka, sina, ki je bil potem rojen čez pol leta in je napisala zraven kao he left us his final gift, pač njegovo zadnje darilo nam. Album je po njegovi smrti dobil res ogromno nagrad, bil je neverjetno dobro sprejet, ne glede na kontroverznost. En single, zanima iz tega albuma ali ne, ampak mislim, da predvidevam po logiki, je gladko še prehitil Taylor Swift, takrat, ko je dala ven komad Look What You Made Me Do. Meni je vse skupaj zanimiv, ker to, ko je bila njegova želja, da bi v srečo ali pa spremenil ali pa pomagal 5 milijonom otrok, definitivno je, to je fakt, ne? Konc bom sam še govorila o cancel kulturi, to jo vsi poznate, če ste bili kdaj na YouTubu, to je to, ko nekdo nekaj zajebe in je scancelen. In to je tradicija milenijcev, to sem jaz. To smo pač mi. Ker če nekdo enkrat nekaj narobe naredil v preteklosti, zafrkno zajebal, je pač scancelen. Tako, ko smo scancelali James Charlesa z ne vem kire fore so že bile, nekaj z make-upom. In logično, da bi v tem primeru njega tudi, ker če bi bilo vse res, ker je zdaj allegedly vsi ti umori in nasilje v njegovem življenju in pač tisto, kar ni mogoče uradno priznal. Je pa zdaj ta generacija Z, ker je pa mislim, da tam od 95 do 2000, da so rojeni, so pa tisti, ki bojo rekli pač ja, shit was done, ampak to ne pomeni, da ga ne bomo poslušali, ali pa so vmes tudi nekateri, ki ga bojo čisto popolno, v celi polnosti sprejeli. Povedala sem vam en kup informacij, z njimi naredite karkoli želite. Če ima kdo kakšna močna dejstva, da jih lahko podpre, ne samo zdaj mišljenje, jaz sem pa prepričan, da je on dober človek, ali pa sem pa prepričan, da je on v resnici nekaj ljudi ubil, da ima kdo dejansko dejstva ne jih šera, ker sem se zajebala s tem videom predvsej. Dokumentarsko obstaja, sta dva kao neki objektivna, ampak res nista objektivna, tako da težko je to, mislim, ne vem. Tudi vi mi komentirajte, ker ne vem, koliko med vami sploh ve te slabe stvari, ker ste mi toliko pisali o njemu, ali zato, ker je kontroverzen, ali zato, ker ga imate toliko radi, pa nič slabega ne mislite o njemu, ne vem, v glavnem, nima veze. To je to za ta video, končno smo ga naredili. Eliana, mama out, se vidimo naslednjič, čau!